Hello, welcome back to Nu Zogam. Tunin ni khwa hi nunga Lamneilhing Kipgen, Lamneilhing chai Kipgen. Nam sung wala sa khat na hin amazong arbom bol ahin ahin tu ka la hi sutti ani ahin off ani ahin hi jong le tunin ni khwa hi chun Nu Zogam channel ahin live pathin ba choi la ahin sa ding hin ahin sa ma sanga se no mom le phaga Hitabang ni khopha ai mu sa ova ama sa pen penin pathin thangwa na kahin pe in achu teng le hitabang zo chunu zo gam chena la zong pathin ba choila ti ho sa na ding phat e hin pi azong hi chi channel nei pa nga zong ki pa thu ka hin sejin ama zalin pathin ka hin thangwa in achu teng le tu ni kho a pathin pa choi ne dinga kahin sa do nom chu hi le Jesu nei hin na nom ki pa na thugu su tila kho kahin sa do ding hi in keima asanu hi thim lo ta ka hi in a hi bangin pathin e ma e puidan da no wa sa diu hin tin chuteng le hi chi chunno zo gam channel la hi pathin thu le la hi zong le hung ke upload jing ding hi in hi chi ho hi e hon ki til khona in e jing theina divin a video venom zo sin like subscribe ho hi hin bolwa ama charging theina ding azong pangkho mote ti chu Jesu nei hina no ki pa na thugu chu kalaga munai pe Jesu nei bo ki pa na Jesu nei chi na bubi Jesu nei hau na buki Jesu nei chu ba noi to ki hen na Jesu ka nei say joy lengi vanuya ta sina ta mutinda adina me crossuna Jesu nei tina bubi Jesu nei hau na buki Jesu nei chu va noi to ki hen na Jesu nei hina no mi hau de nei zo lo mi jing ho Jesu nei chi na bubi Jesu nei hau na buki Jesu nei chu va noi to ki hen na van kanan ka inding leisi ka kozin na ai gunda ahad lo kalal Jesu nei puizin Jesu nei chi na bubi Jesu nei hau na buki Jesu nei chu va noi to ki hen na muntina so pi ule nau te ho hi chi pathin ba choila ave ale chule angai zo se pathin in ibon chadi win atha ta in phathe ibu pi taw hen ka ki pa e